lenge number test share the chapji ani nyentin dinala ni number so lenge la khati shi kya usna desktop CPU nanglo la ani window 10 OS khandi lu we me sa ta san de adu USB external card ide DVD ide yore dinala window 10 ki DVD lu share di khawal thi yore USB la thi sigba USB port ani dine khachere ani control alt ani delete le jao adi ne bata restart cha khachere F8 keyboard kala F8 ya mena F12 ini nem shan do re ini bata ani boot device no do select a first boot device ni da boot na digre and dene CD-ROM ditam share enter boot from CD DVD read chide do press any key space bar fusion do re window 10 load chisa window 10 ki logo dire oh language to sigdo ata de next delete re boot chisan ani install now option de sigdo odi nene de mouse ki setup is starting tate key lueli do ani key original ina dina luere pirated ina I don't have a product key jala mangse ani kiro pirated ro and the version yore window 10 pro da window 10 home window 10 ani kisi processor shukchunga ina home da mere shukche ina pro dam shambigo so that is to window 10 ki cd lu sane ro ta dijela option dili kama chix ni skuna ro language dame ta ani dijela next name chan before ingi re by default ani install now like ta dine me ta dine ro ani computer ki processing speed la pawe ani tuje di mangyu bol pena cpu gyogo yona ro ani kama chongas mat kurgu mare kesi gyogo mena ani tuje chaga gorsi ore ta di kala ore cpu gyogle ta ani configuration ram de da in samala ra le de re to di ani processor ki speed la ra le de re and the kimala product ki kesi luele na ani skip chisen de gore jaga ga di kesi ngadu kala gore pesa martin original di mena dila kale re pirated window ina ani skip chi ani window 10 pro go home go this is the pro di shukche re home di this light yore next ani de tene ani accept license accept che ga option chi re di accept chi ani next name che re dijela di khari lana ro hard disk nanglo la ani format tang ni khawala lui inde option chi ro bo dire wa di tam gore custom light dam ani cpu nanglo la hard disk kadi me by default ro computer korang gi dam che re madu de partition ni wa di dam do gb di sana ma chi gb di free khazu du gang la free space de do sum gb sum songa do de sig do gb sum songa free space and dina solution do kana na window gi space shara sang ma gb sum shi ji ma shi ta partition ni wa di dam dine wa de la format line option sto format line option di ta mere okay